Union Home Minister na state asig law and order ki matana security review meeting pangtholo matung CAPF ki company yang kai tharakpagi lokhiba firek ki matungina company kun imphal yorokre ngasi ki oina makata ba CAPF ki company sing pusilap ki thorang laitrabasu company yang kai thajelap ki center ki firek ahong balai tabana lakadar ben mit sing da makata na wan horiba CAPF ki company kun thra pusilap ki thorang lairi okhiba ne batrama panda yan han boina CAPF ki company trama thoi C-11 amasung C-130 military aircraft ta Imphal Airport yoraki loinana November kun ngarang ayupung taramathoy adwai dige CRPF amadi BSF ki oiba CAPF ki campaign sing pusilak pa horokki bata namidang athinga phawda pun campaign mapan Imphal Airport thunga ki basi tharaga CAPF ki campaign yankai tharakadabaki manungda campaign kundi Imphal yorokri panbayai Union Home Minister MHA na lusingduna security review meeting pangtholoba matung Manipuri hojik law and order if you am yenga CAPF ki company yang kai thajela na pipire basi lokhibani